Jednom je bila terasa, a sad je gradilište. Slijedi transformacija od otvorenog do zatvorenog. Pozdrav, mi smo Sara i Saša i renoviramo stan iz 80-ih. Pošto je naša terasa uvučena unutar zgrade i nije konzolna, mi smo odlučili da uži dio terase iskoristimo za dnevni boravak. Ovo smo objasnili u videu gdje crtamo u Sims Renovation Plan i pinovano je na našem profilu. Standard prve na redu pločice, ovaj put smo se prijatno iznenadili što pločice nisu bili lepljene betonom. Od svih pločica u stanu meni je bilo najviše žao za ove pločice, ali šta se mora nije teško. A sad da pređemo na tehnički deo videa. Za ovaj posao potrebno vam je pištolj za purpenu, purpena za ispunjavanje rupa i za lepljenje stiropora i čistač za pištolj. Prvo sam naravno montirao pištolj i počeo sa radom. Popunili smo rupe filerom, pre toga naravno smo sve očistili i eventualno treba da se isprska sa vodom zbog boljeg lepljenja. Nakon toga prelazimo na lepljenje stiropora, nanosite po šablonu kao i mi. Nakon nanošenja lepka čekamo od 5 do 7 minuta i lepimo jednu po jednu ploču. Stavljamo blokove kao oslonac za svaki slučaj i ostavljamo tako da se suši minimalno 24 časa. A nakon završetka korišćenja pištolja obavezno ga očistite i ostavite ga zajedno sa bocom uspravno na podu. Pridružite nam se u sljedećem videu gdje zidamo sa blokovima i zatvaramo sa knaufom. Do sljedećeg videa, čao!